Шамил ажынын сүлүк кара атын баласын тартып атабыз Шамил ажынын үйүнөн. Кызыл сеңир, созак. Энеси ушул дейт. Азыркы сүлүк каранын баласын энеси чоң турбай мунун. Мына укасы экен. Кали ушул энеси калмамат? Ушул энесиби? Ооба, ушул энеси. Туңгуурга сүлүк карамы Бекматка Эркин палван. Бол, ana şöyle taşlap koyun jatıyorsun. Mumuş. Mumuş. Hala Mumuş kayır. Mumuş. Ayıp palvan. Erkin. Erkin. Mumuş. Cangulak kelekten doğru alacaklar. Cangulak ben çoğasına. Güzel az benim ha. Bakma sizge çok. 1-2-3. Mumuş bizge çıktı. Eski kulak. Canlısına. Çıktı. Canlısına gelekten. Ve buna can Calavat'ın palvanlar benim koyuk almışım. Erkek eкен. 2-3 жыл мурун ушулердин атасын тарткан элек. Калмаматта арман жок, Калмаматтын сүлүк кара атынын албаган сооруну калган жок деп. Дал ошол сүлүк каранын баласы бүгүн сатууга чыгып атат. Анда эмесе тектүү кыргыз жылкысынан даяр жарап аткан аттан издеп аткандар болсо чалып байланыша бересиздер. Азыр Калмамат бул аттын маалыматын бир четинен сиздерге айтып берсин. Калмамат, ассаламу алейкум. Маалыматын бере берели. Сүлүк каранын баласыбы? Сүлүк каранын баласы. Быйыл жаңасы. Жаңасы 4 жаш. 4 жаш. Жакшы экен. Кандай болуп атат улагы, тарбиясы, өнөрү? Быйыл жаңасы да ушу 2 жол чабылды. Кашка теректе бир чаптык, Ачыда бир чаптык. Жакшыбы? Ачыда ушу 3 марра кылды. Бир жасалгат алдык. Токулат. Бир 5000 сом алдык, бир 100 доллар алдык. Бир улакта? Бир улакта. 3 мара кылып тур да бир улакта? Атасынын изинен бар айтып турду анда мунун. Ата каласа жакшы. Атасы дагы 2-3 ташта берчү эле бир улакта? Бир улакта 2-3 жол таштачу эле. Жакшы экен. Анан мунун бойлуу экен да, энеси да чоң. Жакшы экен. Бунун боюн ченеген эмессизби? Bunun boyun 1.63'e çenegemiz. Özünün мүнөзү кандай кыялы? Кыяллар жакшы, жоош, пайпагын байлатат, миндирет, ошо улакка барат. Ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы экен. Мен жакындан тартайын. Азыр табында элегенде чабып алса боло береби? Чабып көрсө дагы болот. Улагы бар. Жакшы. Баасы канча? Баасын ушу 750 миң деп атабыз. Жакшы экен. Мен жакындан тартайын. Кайман аты барбы Калмамат? Кайман атын келечек деп койгонбуз. Келечекте газ миңби Калмамат? Газ миң. Бир айдап койчу, ылдый, жогору ылдый кылып, Ылдый айда. Токтогондору кандай, ооздору деле жакшы окшойт, Өтө жакшы. Нары көздөт, Ары бери тегеретип буруп койчу иним. Тездиктерин көрсөтүп. Нар жакта оно апасы турат. Но жерде оно үкөс экен. Узат, бияка узат. Бир бияка. Бойлуу экен бирок. Бунун атасы кайнарга сатылган, Акыл ака. Бунун колундарын быйыл жакшы сатты. Кайнарда кайнады ал. Bunun balları 300 ming, 400 mingden satılıyor. Sülük karan balları. Sülük karan balдар, ha? Kulunların 200 mingden sattı. Kulundan, enesinden ajırады. Ооба, мен дагы видеосун жөнөттү эле YouTubeга да жайгаштырдым да, таламай болуп тургал. Куршапта. Чала бересиңер ушул атка, мынакей. Чап бир.
Koy ver dağı. Emmi jakınday ol eminim. Emesini tartalı. Kele beri. Boldu ber ayda. Kızıgına vattık kaldı bu. Hali o baş jengil o attı çapkın gele beretti de anday kurşattı. Tokta içinim. Jakından tartalışı. Sülük karan. Gelecekti. Ozlaştıralım. Şimdi enki açıp kaç. Azılarını götürüp koy. Azı sayıp dura. Çoğun gün azısa. Öyde de var mı? Öyde canı da var. Ha var gen. Türtü. Bu azılar çoğun gene. Hani özü de çoğun gen boyu. Çağı. Boyu çoğun gene. Dayı. Omo. Tüyakları. Artçakları. Fiyatları taza karım vardır. Aha. Yaxşı. At kuşu biliş gerek. Kulakta salıp bir palvandın. Ha? Çavuş gerek degin. Naraydan marçaklarını gösterle. Şunday tüze. Boldu qaytı. Ayağıyam gene. Gene. Şulatken kimge jaksa çalıp baylanış öğretsin. Kızıl Sengir'de. Şamil Ağacı'nın üyünde. Uzatın Erkin Aka. Hazır kaçırmaydı o şey değil mi bu? Beri kaçır Erkin. Erkin ki. Bu maşına çıkıp tattı. Şaka. Erkin. Çaktan video kaçırıyor. Ya bu geldi var. Hadi. Gelip alıp gene çekin. Ana Erkin'e koyun. Sol. Kafa yaratkenini bek. Ayrı koydun. Başka balıklar canavar sağ olsun.